Mama wakwaba wofreme Aboa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Ohini David ekasa ede emagana o kire se onye NPP ni onye NDC ni both parties we onju obia ne sika enti se niam bi ekoso wo Ghana hanom na enye na se oka or every right bia se oka so penny bi ofi NPP and say NDC mu ebedinse mu no be kana dwan akere no se na yeti because onju obia ne sika. Ohini David kire se o kasa se ne be ya Ghana be fa ne ntoma pa efra because ono owo amanone ena Ghana fu bebre mu di Ghana sonso no bebre na akotena amanone da bebre na ho no mu ko mu suku omu di hawa system no esi ete enti se o ya Ghana ni pani no akotena amanone na Ghana sika bebre ewa he wa ya wadwen se wo mana Ghana entu so na obebu oman no te se keji ni a obu oman ne dia ene na waso be ye brutal ene Ohini David eso ne camera ene nyasem ketwa akwa wotwa bo Ghana fo mpanifo ankasa na wankasa wonya wo ho nti ase na ebusuafo Ohini David ena ende wa kanadwen ede akere honorable Sam George a oye Ningo Pram member of parliament wa kanadwen ede akere na nyasem ketwa akwa o kire se honorable Sam George sebio oya Aponkye onimi nyansa okasa anyhow ena fenso NDC for omo ya hypocrites enyeme ena meka I am quoting what he said empempi no say obi so camera esini so na so oka asem na oya emotional na odi atema na Ghana for no mu agina atem didi ne so but obre na ye bre ne de omo enka me metimi akamadwen akere professionally amindi watem but obi oya emotional ontu obedi watem na ho sisi ho so because ye kan boko yan kan boko Ghana fo mpelefo mo ya o madwen so ntie ye ntie na atem didi ne so de dum bedi pa na ebusuafo denti ena Ohini David akanadwen ede akere honorable Sam George a odi natem ne nti a Ohini David edi eye honorable Sam George atem no uti asem na wankasa wakoma beto yi na abeti asem so ebusuafo ni na ne sen na nsen ena video bi eba out na video ni nipa na okasa wom eye honorable Sam George a oye MP de Ningo Pram o kire se eye afenya dawonya bridge ena omo kwan no eye not asay na ebimo question is adenti ena say we pressure dia to president ni so onkoye eye afenya kwan no ena omo bridge no na Sam George kire se kwan ne de kenekia obeye na se wa kana government no nye de ada government no anasa aban no ebe fasa kwan ne so no be stopping omo convoy a omo de aircon na video ni beto abonte na Ohini David hu no se awrade yankopon oman bempa na yatimi Ghana adan mana adan ena politicians omo parliament house wo bebre no ma adwenya adwuma sa bebre na adwenye bebre na parliament house wo se yakohwe bebre omo adwen because you can't think fire, you can't think madness. Sa afenya da wonya kwan eda ho mo pa kire se eye 2016 his excellency na nado dan kwakufa do be fa Ghana akondwa one ne NPP aban e no mo degrade akotutu kwan no so ase na se kwan na da ho ache e kwan eda ho nyende NDC pensu na enye because of politics, because of propaganda NDC for ye next year on person mo ba power enti no and them reading comments bi e wo video bi as Ghana fo bi kire say 8 years 4 years 8 years na Ghana etutu aban ke be ye maintain aban for bia 12 years bi na ye nhwe joro si betimi aye na 8 years na ye tuwe 8 years na ye tuwe ya Ghana de be kasa na ye nkompo ina papa yo de o man ne be ya na be yo enti Ohini David kire say Sam George wasem na de babot na ye bogus nyanse bi ani because akwan na da ho ye NDC penso na his excellency na dan kwakufa do NPP fo so mo ba omo so mo nya nti rutin be blame ya his excellency na dan kwakufa do na NPP fo sa adensi na eye afenya da wonya kwan no na bridge no eye his excellency na dan kwakufa do emeye na NDC fo wa be me ye hu so the camera si wo so e be kan sa asem ne kire Ghana fo nti zie no mana nyanya woden
na ebusuanfo de Ohini David atemdidi a we de Honorable Sam George eto nkyenya Ghana ha politics yet kind me de bia make as politicians no mo ehu say Ghana for ye jimi nti de we mo ehu say Ghana for ye jimi no saa na membu no eko because Ghana for ye jimi nyan Sam George abe kasa asem we de ye politics atobi ni tirima obekasa obetu NPP abanyagu I don't care NPP for opposition no mo gina o me I don't care NDC for go power mo opposition I don't care because two parties na ehu do mo ye wo Ghana ha no but Honorable Sam George what when me to ababeka say abai we why a lobbying bebre na sa agenda 111 e bia call district one factory bia call ho youth ni nyadwuma your constituency da ben na NDC for ba power ankasa o party why a bold abegina bontin say why a lobbying na omo aye won niam say mo akwan poja benye but NDC for ba I to say ohene baboa ma ot power FM a osoro ensem hu na ensem genjan kontomire ko de politics no Ukone region, Western region, Seshuhono, the whole Ghana, more quine ye Western region. And so NDC ba so Western region, most of constituencies no NDC stronghold. Nansono na. More quine and so still I never babu amatumi nyakukudru betina radio so TV so can say NPP. Meanwhile, Green Book His Excellency and Uncle Kufa buy. What so be brush be won bia aye for. What are you talking about? Politics be na we Ghana ha no mesa no. Ebusuan fienti nso mo he David e de atudwa. Enra se mo beka ya me di video bi ba beto so mpa cho mo kai sa enfonyin we. Eye or the saying. Eye bridge na yahwe amana sei. Sisi me no ka say nipa na e ba wonamfa. Ya na me mpese sa nkofo we no me de omo video me de beto to me so say bet okay let me try and I show kakra. This is the video, okay? This is the video. Enti mama menka ho asem kakra bi na yenko. Here we go. Look at this. Here. This actual bridge we and Sam George ye ho jandam. Enti mpese ye ni ho nkomo tetetetete ne yenko nyame ya aduma later no ye ba be ka ho asem. Abrantie di kwadu bi ebo ekufuado aban no na eno na mpese mama ye nyina ye fa ye nhwe mba cho ye nkọ ne se ne hwe se betumi akan kakra. Sam George and the Trewe or say I have read from some very intelligent people questioning why I am fed up with the inactivity of government in fixing the Afienya Dawenya road and the dilapidated bridge. Well, we will stop the president convoy if that is what it will take to get action to save the lives of my constituency. Pacha muntie ni ye yam penema obi anye jandam e wo Ghana ho biem kwaseafo se me ne wo kasa na mmoa we dremika is Afienya Dawenya medawase Afienya Dawenya road seti nati de onim ho papa me ne wo kasa se nya bibia anka seti nati nka me ne beba live be maka kire se nwumre ye betena se ne ye disa ankomo no enti ye monitor ofiri wonko ye monitor tew na ye mfiri wonko ono sa akwa we na oto na nanima ati se Aponkye a wahua ne yonko Aponkye twe no ono no gina honom ekwa akobo akufu adoko adu se wakan afiri nkofo bi o mo question ne se adenti a waye fed up se eniema ekoso the inactivity se government no obe fixe Dawenya ene afie hwan afienya and Dawenya hwan kwan a won kran yo enkran asem na me na wokan na sasa na tie dia omo be stop convoy a president Akufo-Addo team o de be sena kono ye be stop no se eno na be ma president hu se o mani abre se omo pese onya anase ne ebetimi ama ne mkrofo hu se o pese o save the constituency no ene se president baba betwam a o be stop the convoy no se stop no ne be bu no se be ne dey yo and we say he is paid with our taxes. Tio hana yeme you know he the president Akufo-Addo he is paid with our taxes and cannot be above us demanding the basic dignities. After all,
don't they stop their convoys unplanned during campaign seasons to speak to communities? And just so you know, as parliamentary candidate in 2016, Tia, I stopped then President Mohammed's convoy to demand action on that road. 3 weeks later, a contractor was put on the road, only for us, the NDC, to lose power a month later. Pachoti, Jandam no, yam premo bia ni sa nkwasasem no. Speed roads say the road is being there even ET Mensa time. Medawasi bibiri we nyansafo enu nti ane mesi me ba ha no ba be kasa no. Yam premo bia ma metumfuturu mu obi ani. Into the working Kenya, I saw President Mohammed's convoy to demand action on that road. 3 weeks later, a contractor was put on the road, only for us, the NDC, to lose power a month ago. One Kwanya of Faswa or in the campaign. One Kwanya kwasi campaign in the Faswa Kwaya campaign, Mamefa Wintua, na yene Aboa ninkomo. Yafantuane yene ninkomo. Sam George, so whoever your name is. Menya hu se wo ye kwasia sei na jandam wo wani so no da bia mebo odin open hyper e bebo mudin because I Jimmy we no senya Ghana ne besi ahefa ne besi ekwan ye that way. It is more than 16 to 17 years TMU kwan na ho ne sa actual bridge ye ho ya oyonko atimi akotwa video wo ho edi to social media aka ho asem edi akire nipa nyina se nipa nyina amra mehwe edi asema an monhwe se Akufado onye na dwen se obe fix road na road no me kai se 2016 ye no mekoko gina dwama hamatama na otwam me ye ya 2 is pepe no mom anase o se few no mom ma contractor back kwan ne so nti oba yan ko oba be ye na unfortunately na ye 2 ye fi akonya no so no onya ye gbemi for Sam George onya ye gbemi for kwasi ampanyini senya NDC achidifo na moye